so da onyankopon esiesie na oma ye privilege ye ni nipa bebre ne ko kete so enye obi bia na timi sorry saye de ye timi sorry kachemada ya bodwe moje di mofu sania na wo semi no mienu de aseda enikabia ema erade ene me ncha wa ha me baketwa na nya cold kakrantino e wo semi keep eye on him and intimi ncha wa ha but it shall semi no be kan onyankopon asem because we don't know the day or the hour. We are living in the last days. Jesus Christ, may that was say and anope. Me show any monyam ye okese said the day so mama kwenya. Se me metna se na me no ma enkasa. Erade me ni asem ona wo asem. Me sro se be yimit si nchen na be fa me mu kasa kire wo ma. Fa me si una so se de wo ye no de biara da no. Ne kasa fa me mu kire wo ma. Enne di twase wo ti asemi owura Yesu fa ne bra. Maminim die ni nyansan ye de kasa kire mpanimfo adefo anyomfo eni nipa titiri erade umma me kwan se menko kasa de be firi menum aba no enhye nkron eni ntimi sro se be kasa fa menu maminim die ni nyansan ye de kasa kire nipa Solomon ye bi wo hwe ye se wodi hene ne nipa dodo ogu ne nase na wontumi mfa na dwene nyenti ubusa ne se de na wonye de okan ne se erade mami nyansan Jesus de mesra wo ye nyansan ne nim de ye de kasa kire nipa emane to na koma pono so no sacrifice na kwambone ho eni monyam enka udin enase enka udin se ene da yinso wabegi wadwa na wo be kasa fa me mu meda wase me hyawa ni monyam ewo eja oba ne honkonkron din mu nti amen odofo me mawo akwaba ene da yinso ene wo hu me wa ha me meton aduro me me ya commercial ema obibia na me yi nwumtoni bia so akere ena me kanfo amanfo ne ma o maye edin ba ko pene kutami amede nam eye Jesus Christ ono no hu dawuro ena me bebo ono no nti na masem madaje nyina meja eguo di twase me ye nyina meja eguo ena mabetena sese me no ba bekasa ebra ye drumu yi eye breboni we are living in the last days bibia di adanse say we are living in the last days na eniema bi koso people don't have time to recognize Satan the name na ba one after the other and into wayama odi funfun so what you say it said there odi aduani funfun akola unse big first one na di onya daje kra no otima moko no amene odi funfun na sa no che say wonhu wanhwe ye bechoku no that's what the devil is doing right now what the name funfun ya we don't have time to look say now when so free no what the name funfun ya at the time we don't have time to think about the other ones. Now, the me say the devil is attacking our children. He say, "Well, boy rescues. I could ye a manager. If you read so, now what me manipulating colano, no the stress at our force. Ne to me and concentrate a radimu. Nye no wasem na me beka na bibia me hundu TV so nra en na me pese ye sound na ye di ye need to form na ye check the way devil working the way into our houses. Good morning America. They were talking about spanking children and wakola and yet they talk about tits. You don't need to. Na me so me Bible ya ka che me say they say in fact aban kamia bofra na wotia na omu entia ba ebe yi jimi bata bofra ko ma ho a entia ba yi firi ho ena abruchirefo se ye man kola freedom akola yi bibi kura don't say it entia bofra enye bibia na teacher ni bi ba me fi hanra me ni di nkomo na me busebusa na sem na oka se one year de ma teacher ono oye therapist oso oye na dwe so obekwa ko yi teacher ba wo hwe ne ma ekoso na ontumi ni teacher koso ne ma ye ala nkola no mo ye no enye kom akola kuta phone wo de nam hallway e wo school nkomo wo di enye na teacher ni tia no chese wo bullshit teacher no kra wo nam hallway ho wo di chese wo ye de phone so kola kiti enye kom
no mo ke kan sa wo nsem ni wie nam se me ma bra me san sem bi se me fa nya adwuma me mu TV ni me hwe no kwa ade bi a mo be kan ni onyame asem mfa me ma bra me fa nya adwuma enwoto o mi fi na nyumre me sakotie news ani mo nyam ka onyame se me ma no niam bi ho no ma ya na wo mo adwene ni ho na ye me de ti no na me ba ni teacher no wo fia wo no nko me ni mienu nko na ni enim ne ekoso wo TV no so wo mo ko bi o ma no nko kasa yemma ade say ye bebie kwan ma porn stars na omo ye ponofo na omo kotena se na omo ayi omo na omo ye pono no omo di ni videos aba abonte amanfo to a eno kra na obi hwe anam na dani dwamanfo no omo adwuma no mem say Hugh Hefner see 2 years ago no wuyo said di omo hene 2 years ago no wuyo say last year no wuyo papa na wu eko ena yenya mpanimfo bi atena se yemma porn stars no omumra as a teachers no me teach yemma no sexuality in the schools na sika so ya de ba mama be adwuma no brother sister enye sika ketwa o teacher for no ko mu teaching kola no se ni si chiro yedi no yemma wo mu sa sika no ye be kukuru sika chichiri di dia ma porn stars and ye be where you school no be chire ye ma sexuality. What is going on? What is going on? Edi na ye hu edi na ebe no me sane me bai to na me busa na sam ono akwa na kan mam ye be chire religion was school nam se sa. Which kind of religion? You know, like all the religions. You see where they were working their way. Yeah, they would teach Christianity first, and they kind of Christianity not bra to say no, and only you be polishing pabwa, you the brass one, you the deep one, no, I'll be with them. Meaning, somewhere my campaign. Omo organizing, they call it good news, but the Omo Bachelor Colano evil, like how to deal with Satan. Omo ye ho aniema ba na no omo frɛ na omo se ebeye after school, and they call it good news. Until they will talk to you about it. No omo no ba na kasa. Until say they age freedom ama nkola until say oba ne show such na obekɔ sa classes na you have no idea. Won't me nhye na say wonyai. Ekoba sa ne kyesa wo ye maame bone. So what you say? Ne kyesa wo ye maame wo show man so dodo enkoye. Nam sisa good so akasa so bi ya kire me nti no na dweme no mo tenase na me no mo ka me se nyame bie ni sorofom asase so asase ase a echen Jesus religion bie ni asase so a echen Christianity ma fidi na aguo madwin se bebi o mbebwe bia ye de som fufuro bi ebebebe ka ho asem bia enye Jesus no they should get up and walk away. Because even in the 10 commandments, when you make a was in summer ready, Yamefo from being coming, and you will need, and you be in some, and yes, and you know, apart from Christianity, and Jesus Christ, you know, others not can you know, Munya Sam. You know, Munchin Konyakro. If they come and tell you, say, we are all the same, maybe say we are not the same. We are not the same. You know, Buddhism, and you the same. Yene Hare Krishna, and yet the same. Yene they say Hindu, and yet the same. Yene Muslims, and yet the same. All the religions, you know, yet the same. They were lying. You see what they were doing? They were working around the clock, one after the other. Sure, say, I want to start any be rescue. Say, see, I'm a porn stars. See, indeed. Woman fa de ne bako esanso sa nti no unya daje he no wakotakel bako so what you say unya daje he no wa concentrate on one thing to tackle it. Porn stars be ye dey school. Porn stars dey wo mo be ye dey ewo ye masuku nkolanke tu
dwene ho menti ase o me dwene ho enye kurum hafo ya na kola nam ho na teacher ni ana bema woni na bo hu musu do nsa kobo akola no to asemato yewe Cosby nim kokura wabre mu nyina no ye nyema wo ye sexuality nyema wo ye nti ne papa ne dem they pretend they say ade we yempe but they lie pon ebe ye de we yem school afi ye yempe ni fu bi ta chire wo say yeah is good for the porn stars to come to school and teach our children sexuality. Oh, the reason nti si an step up pa enfidi ye mani nyame asemo me say no na me catch it me say ye kra ye generation no e na hwe bebi ye mani shutu oduru na wo mo nso ma e die ne besie ye ma no ye no e die ne besi now kra na ye kra ye say ye jadam kakra no look at what is going on na ye manu sub ebe wuwa e die ne besi wo hey I was shocked. Ebraso say I was say Christopher, we have to act like Christians. Enough of lukewarm. Enough of Christo kakra ewiase kakra. Si ye de saadi ni jina yintimi ntete ye man. This time no, so we lukewarm, quit it. Ne ye real Christian. This time, so we are ewiase kakra, Christo kakra, jai ne jina baby bako. Because when to me nyina baby bako a, the air by sono. To me nyina na nkampesa wa fidi wo ma ho ama wo so gina yi. Say are you one to the leveler and come here ye seka nipa kura ka o hye na nka wo bi pa na se nyanya me kura ka tukura ne sisa ma ne fa ko pep Ghana baby hye ne tete wo ma no ena se kuroma so na wo betena na wo nyere wo ho ne Ghana fo ne kura gensere pa ne mpataku wo mo kura sai kura chen hafo no na advantage kakra mi se Ghana no ubenya ne se you can discipline your children without problem. Enima e koso no me twene ho menti enye no wasa na mbeka ho we de bi betwam keke si antena sipa anye good Christians na ya aggressive e wo ye Christianity a ye man bes enye wo me na bes yo ye bes wo mama ye from school and that's also the okwa adwuma I was say na okuta oba na ofie I was say na okuta teacher for mo de obai enti wan etete bai ene ye se ye ma pon stars kwan no mo mra school mo mekire school for na de o mekire mo sexuality edwamansam so what you say enti se ye mekire akola we ade a edie ne besie enra mititi bi so mistake ya me wasui ye legalize it and they say we nti se wona mabonte obi ti me hye okuta ne se cigarette no wash ya makwan mansa enam ba bia obi atumi tobi okay ya makwan ma obi atumi ko ekopechese gan ena fedi ya makwan se we ye nto free ene na mabonte police ni hia na wo hye a oncho enti ensa okay etio mienu ena e de say we miensa eja oba ne honkokoro sa niema miensa we e ba bi gina ho e wo kura wo te so a sei na ye man bi nyina be ye sei na nkola ne be nyini aba be ye se ka wo mo ye ne medical se bia se
say obi yare ena bi ade edru wi eye wi ni ye defra ni ye de amani pakro ne dru asan ye ade a enu ye different o by way there ya legalize say you be call abonte ekoto judge no one no wonam ho a no bi hye wi so no bi hye na magene aye different and yes am kwai se kutesika nko utumi kutotuo ti abona mitiwe mitimi kukutotuo enu ansama ko yitre ni ya check me background kakra ni ya check me se di si shoot no ni de ade si wo pa mi master enu ano magitu na beto se minimu wi hia mi koko dezi kakra na me apetishi kakra won na metena na niema bi koyi na me hwe na mbu afua last na mi busa kata ni bi na me se di enti na nkola na ya wo tututuo sa o si wo so mo mpa adwuma o mo titifie nti dru sama no wo bi tika mu na niema koyi na komode no o matu so a na ka bi si wo no ma so a o dru ho no ma jealousy nti pepe no okum. You see what they do? And you legalize animal winning and dangerous. You so you send tia o bank country o basa adiwi and yet young me fear. Akola freedom. And to say the old petrol. And to go a dear so. Now the Manchester Shakola answers a wampa. Now we jina petrol na yetu chugu na Manchester kutam na ujina nchana uchanse di sipano. Nti so wo paso ne edese womu a ebetum na hye wono ankasa ene eho nyina. Subati ase yetete akola ye discipline akola de tete no mani nyini duru baabi na mani nyansa nyeso bigimi. We should see nyije mom. Edie na wofo ye betumi egina so de atete ma agese ye jai lukewarm Christian ye. Na ya no ye mfa fefa urade hu biem. Na se ye nyino ye be ye nyino ye hia ye be ye hye ni ye jai kotro bodwo ye na onyame ma ye tumi ni ye tumi dia handle ye ma no. Anisa baby e keka kono sister da ko to na ba na koshi wi no no nsakakra na ofatuo o se mekura mewura ho pepe okum wi na obafi o se mami kum mabusuafo nyina. That's what's going on right now. And it is a sin. Hey, me so with the collect from America, Ghana, and American. So when you mature, and Fanama. Sakola Krunya mature, or coin be sure. Don't bring him or her. Because Udia Gra, or Beba Bayab, Kruma Mumra, Ebe man in your freedom, be a baby bed, be a to some obey your mobo. Menada. So where Ubano? Na wonya akola bi o ya akola wonya chance a wo bedi wonya stay away jano for now. Serious me nada because of freedom si bi o mo dey ba no enye komo me ni madam fu bi watene krum atete ne makama abaya wo so Facebook o na ne ma me kote se ne bana ware wonne abranti bi akotena e disciple mu edrum Las Vegas akọ ware e dia betu Facebook o na ne ma me ni ko hu se ne bana ware ma me ne papa ni hu hwe Facebook. That's how much freedom our children get. No mudru pempensu bia na aboroso kanibo Ghana niba Facebook no ko se ne bana ware Facebook. That's what's going on now. This is what's going on now. Ghana enye kurano sorry enye wo Ghana kurano sa practicals want to mean practice enye wo Ghana no ubaba ni to mean practice sa practicals we wo Ghana so ko ware Ghana wa bra obi anim ho hwe umpanimfo ne ko mkotena se ne obi akora nso obi am
ba ha ye wo baby a family or no family who age keke ye so akwala no falling in love with somebody or to me for play e koko ware nti sa wo betia e Facebook congratulations no obi aka cho congratulations obana ware o oh it's on Facebook na maame ni papa o muni mo hwe obedu Facebook o na ya mpa obana ne ya hye ne kawe waware. You see what is going on here? It is a we ubano what na se ni we uba we no guardians. Nsina wa mane kwa enya we nya bro ena wo ya bro en nkola ne bi ne ni kwase ye de wo mo enta kurum nkola ne bi ne ni kwase ye de wo mo ba ne ni kwase yes ye de wo mo ba akola bi ko beba besra ko besra ke ye man people man ntena se obesra na koko serious freedom o mu ji ne kuru ha no e too much ha gesi wo ye adwuma no nya sika no rent an apartment sister wo hu ba no you won't see me, I don't know some message ni change wo hu ba ya no mba wa no wo hu won usu ye Kristo ni osofo pa abruchiri nti uba no be kokko chimpana mesilas $1 they say sa sofo no ne maye ni ma bi o discipline wo mama ye dia kofuku papa ne nsa sofo ne nsa wo ye ho sofo ne medi nsamfo papa ne kokan ya police abafie e de han kofuku papa ne nsa de ne koso wo no na bisu ne ma sofo ye be chi no ne mama ya e wo se wo no ti abonti etichi nkofo so wo mo hwe wo mayi no e wo so no so one ne yire hande wo mo ma ba ankola no e pese wo mo di mrade hye wo mo nsam ye di wo mo pe wono so hwe no so wo ye sofo na wo mpene man nye sa nti they report him e ma police di handcuff begu papa ne nsa sofo ne nsa. This is what is going on now. In Kamiya say ya man kola ne freedom ma wo gye won tiase nanka Obama wo me ba o ama na nyine drum pempensu bi nanka de na efe nti be ma pana nyefie no ba ye for play e Las Vegas koko shankawa e de be to Facebook si ya ware de be to Facebook si ya ware enso make us we nyamesum tete wo bay you mu bebre to be a try na ka and you mu bebre ya try a lot. We send the children to church. Some people teach them a bit time, but some people do hard work to raise up these children. At the moment they start working, they start having money, they start getting on farm. So they copy what goes on in the house. Me mama no papa yi senti mama so me bi ntina make us enough of lukewarm. Now, you let aggressive. Ewo, Bible Bible no ne enko hanam no nkasa bibi kakra wa. Bible no come Matthew chapter 15. Matthew chapter number 15 verse number 8. Ose omayi de won anofafa ne dimini na won akoma de etwe afri me ho ko achibichiri. Na wosore me kwa wose ochre nsama nipa ahyehye na ofre nkrofukuo no ka kire won se muntie na wose muntie na monte ase so wati wose oman yi sore ne kwa ye de ye ketre masole awurade kwa yakoma achie firi ne ho kwa chiri yes sorry awurade you mu bebre yes sorry awurade kwa. The job that we're supposed to do, no, we don't do. And you might
for no and no na ye na ye ma no sua ye mu bisa ye kasa ye do awurade ye de yanu kasa ye do awurade ye tuntum awurade peja no but ye fiem ye practice di unyame pe eliti ye mani bi hwe no mo sua eliti suro ye de sumo awurade no nkola no wo mu ni because wo mo na no mo ja emfa suro ensumo awurade Sunday no na me hwe Facebook ha na me wo se Kofi Adoma wanwani interview Pentecost fo bi mami bi o gina wa ye interview no sister brother atade e hye no atade e hye no minim se video mu bete nso me mfa ho minim krokro ka me bo krokro no di asori a minim se no gina wa ye Pentecost bra obe fe Kristo nipa obe fe waso o mayinde wo mano keke ene sori me nanso wo makoma afiri me ekọ achirichirichiri akoma ni Awurade mu sister me say mem se kente na hye no wo bia be si ha ne nufu nyiri ye beto abonti o wo de kotena sori den wo de kotena Pentecost sori den Pentecost ya safwa e good but look what Messi be say safwa no hey me ya that church is a good church but nkofobia kukumu say no sister na tade no me busa me hwes na me so okutie die okọ asoro e di mu okutie ye ai ni pensura de ni pensura nyame ni se fre ni make up yi enya sam me say no fo ni nyina nti imagine se wo ba ebe hye de waye ho wo de kwa Awurade anim eni nti emma wo no nsura Awurade mfere no na me se dressing pani me se me de abra me te Ghana fo make abro me da cause take man no back what chima ko ha because media come hu come ka come ba be jira won cha wasoro busa sister enti ade Bible no so nkenkan wasi yemfe ni wu ade ni adwene mutie ye ni te se ye modam yemfe ni wu ade ni adwene mutie nhantade ye hye ade no waye hu ye sumo Awurade wa ha na ye to party anka bna come ka mo ma buru me sister aura ho mesia da ni nufu nu ma chemi nu se ade ne da wo ye nipa kese na pepe hu ne gu enti sa wo ye bema your focus cannot be that person's eyes that just in your so you will look here wa shijo no dia kotena sorry them Sunday no one ma kwan unsisi tan wa ye craft you wo ma ya de na no sa ma ye de camera siw so no wonya da jiji na won fare ma me panimu ye de akotena so de nti sofo wanhu sofo ma me wanhu asore mani bi nti asore ni nyina na asai at least we see ni pa ba kwa na mienu bia nyame hu ti wo mu a they will rebuke such people. I was seeing nipo baku mienu bi and this is telling me say some churches yesu ba nipo baku couldn't even free mumpie because we be nyame hu drive no ohun boni a onto me stand it onto me stand it. Come on. Hi on say wa son de omo pa ye ne kakra wo nye se yo na ye titi wiase kura ye ne ye maame no ne ye papa no no ye dress kura ne ye chata ne nya o maame ka timi ka chosa de no wari se wo se besi ni bai me kai mre bi ma fa pencil me ne ti wonu mututu mani echi me na wase kwa nyam chebe ha de ene de oba no da ne besi ni ba o e de no de tutu ne ni echi no ai ma wu no otiem
Ofre osisi se me ba na da ne besi ni ba. Nti ye kura ye titi ye fi no. Sa wo hya atade ne nko yi a. Untumi fa metwem wo ma me ne wo papa ni so mesene nko. Wona na Bible ya ka kire se ye fe ni wu ade ni adwene mutie Genesis se de wo mo odam. Genesis se de wo tiri wo fie. Ne hya atade e sefata. Wo hya atade na kopati ase ata nya kokuduru. E de kokuduru asori dem. Asafu mon pena mon je video no samboa. Kofi Adoma woni Sunday no ye sa interview no. O se so ni di Pentecost. Krokro di minim krokro di. Na mon je interview so ye maami bi ogina ho. A wo fi asori dem apie. Na mon je de wa ye ne no fu gina ho. Se fata Kristo mon kama minti. Enti se juma we ya. Ye be den ye tete ye mai. We lukewarm Christians. Ye di ano fafa ne peje rade kase radie ba yakoma achifri no ho ko chiri emkoye ye da no kura bi se wo mompo bi so me di kan ka kira o se me abra empare me se me di ma no be de nipa because mi suro di free suro ba no nti empare me se me di ma no nti wo a wo mpa ne kura no de onya de abepa masem na me nka se pemasem me siti Awurade asem no wo bechi watu gem sa na me siti me se beti Awurade asem, that's it. So what you say just say me she sanam say hey yeah ba ma no woni nam no ko wodi kan gu ani masiw yes so what me atisika ko ware wo ba na wa hye dwase eyi wo wajapade a wako tisika ware no e de ama mansan se wo mo hwe no wa be ma no wankasa no trase na gene se wo ba yi won disgrace you abodamfo ne nka yi wo mo ho enne de nka be ye se ye ya no wo mase serious nti se ni pai wo be ye dei na ne ba na wa wo no ehia no no wasura Awurade ibusa kwahyew ebede na ne baba ya na wotifie no ahwe ne maame behavior wi na wonu ne sura Awurade mi busa kwahyew nyima no sa no to me yi me hu yi begu ha na matade da ha na me nufu nyina ma hyedwa ebede na me ba atime sua bibi foforo se nyame amamu a di odi kan no usua di odi echiri sua di odi kan nante nti me ba na be fi sa de na me ye na ye nti wo so baba be sua nti e be na baba we so wo de be ma be fie no wo hwe na atmosphere ne nya won for playing Las Vegas nko ware wa bra ne ma me ne papa ni ho hwe. What is going on? Nti eti asafum ubi aba no waye di ope no woko ubi aba no waye di ope but they are not Christians. Ye ji wo nyina nso gum ni nyina ne so obetua ne tight ne off nso make us say na tade e shane yanga ho asebo nso tight ne offer ne yetimi frɛ ya ma ho card ye wo list ne wo ho wadua ye hu timi frɛ wo da oka but behavior na edi ntade fia wo de ba asafo no de ye hu nka ho asem nti ye se fa wo sika ne bra ne nyini na wo de wu akokɔhye. That's the message they were sending to you. Ye se fa wo sika ne bra ne nyini de wo pa grab adaja betra so dem wo ye nkasa na mu fa wo sika ne mu bra ne ye ni na wo wi a Yesu ba so wo nkobu ba akokɔhye. Me jina ni ba bi ho a nkame ye se ehufo pa ye Kristofo fie na chichire Kristofo Bible is so wa maye honhoma ye de bi sura de bim yinsuro. Christians, we don't fear to point out to say we are sin. We don't fear to point it out. But nowadays Christians, we fear so much. When we see sin, we can point it out. We are so afraid. The same people who go to church,
choka omuso ne ko hu sofo we de mbehu o omu ne ko hu sofo de waye ne hu nyi ko hu sofo uwie no bi ti asor dem o sister kwa ho ayefo wo si nyame na aye nyame sibo naked nyame na aye nyame sibo naked you no fum fa bra asor be kire munye Christopher sankofo bibiri munye Christopher Christopher da Yesu beba na mbo Christopher Christopher no so church goers na yemma obi abra ne ho ase asore wo ko nyina wo pekunu obi pa kwantio obi ne ho abra ahobrase a wabre no eye bibia wo pe ne nsanya so mu wia na be hu ni true colors etese wo ba wonye na wo pe be bia ma na ware no na wo defe no wonya sikawa ne hye ne se wom no wo hu se oh na me fi se mato machi akroma se mato petetio sanetio be ma no opo be bia ware obe defe na wonya ne be dro chizi wom afina no obe chense wo nchele kura sani yae ye de yami ye defe urade oh Jesus urade me do oh Jesus ntade fi bia omutimi hye atade fi we half naked no dey be to Facebook. Oh, glory be to God. I thank God. He loves me. My Jesus loves me so much. Oh, with God everything is possible. Jesus loves me. No weapon shall wherever against me will prosper. The weapons will prosper. Because you have naked. You are a liar. Odo wa not defend the urade. Wa kuma niwa. Wa kuma chifre urade wo kwa chiri. We a liar. That's what most of us do. Me jinu wa me tiasie. Ube ye ube ye shiswa ye shi. Ye two face. Ube ye ube ye shiswa ye shi. Wasi kutrubo jedie. Obe fe wa fanenu. The same people party yase kokore. The same people Sunday, the same dressing that they dress to party until you cannot even tell the difference. Okoi. Ehin wakoi, wako party yase na wako asori. When wako dada ne saninti we ade mo be dress on dem uniwo. Emre bi masori na me come bo mpaye. Me bon pay na ready in parking lot. No nyina so dem o nam say okay. Say ready woni a parking lot. Oni inside the parking lot na no nyina wo ma ho. Nsafo ni bebre ready ni wo because say ready wo ho. Onkonkro wo ho. So for di ni mu no. Onkonkro na driver na sister. Ko bi ama wade ama ade akata ho. Ka obetru one month of mama say nya hwe woni mu ntia sister. Yes, you want tomorrow. Na ka de kru hu say na to wuti na me asem. Wo pia ne so for fraud nchembes. No woni wadi komo. So onim sa fe na wo sua wo ba Kristo so mu niam na bi wo ha wonim. Ba Kristo so mu yem fa dressing bi say metena urade na ase. O sraw ne wo kasa. Na wo kutu quotation no de ama say ni say nti wo sraw a next time wo ba se de be ya yem fa ntoma mehia wo mu bi nkasa ade. Eni nti next time wo ba shandade ese. See, they won't say it. They won't say it. Which I sister Kia chami manko chami. Net to say, oh, can I hear ye? Christ has some dream come. Oh, yeah, the Christos. Then the knee, net the sister uniform them. One can da. One in the year come when I won't go in Consami and any one way. A year at the side, Nanaya Praconiri. And then he was in Japan at the bus, so you are bending. So we will come was on Mumbija to the money in a Bible no crassy money in a mumu fifi in the trouble in the drawer. Or see a mumu near money in a mumu fifia. One casami and come once some. One cassa, me and my sister went to Wabra won't you a title 5 months. So phone the phone, Momo. Sister Okoshiu, me nada. You are young. Our uncle almost sick or shit. Son and person come to Son and person make an tisa ubanete no ready wire we are. Obey the surunia who pupuasum ready. Obey the suru and you pupuasum ready. Ye cry, ye see, I hear your own crana, and ye easy, sir.
And they come here some colacra, much in him come. Akolaya did not come in back, you know, and wofu. Obe 250 OCCA, or no near some. They hate it. Why are they working in Krano? They hate it so much. Much in him come. Much in him come. So what you say? It is a 1 year, and you know, radiation, obey their resist our college. Mrs. Sister, no, Mrs. Sister, no, so we know beer. One slow radi. When you know Crabasabasa, Nippon Jana whole freedom unti. I got to Las Vegas, I call one me a dicawashan. Facebook, Nanima Miko and the Banawari. Facebook. When you make also, you just say you bring washing your man of mine from school to bring it home, to call it we are in America, we are in London, we are in Australia, we are in where. Sunday year canon. Ni nyankola no mon say. Ponstar the obey there was school. Ponstar obey trade school. What pray your Bible is in Jani Jamamo. And Jamamo for the Baye de Wusukumu, no be teacher Christopher Ma. Sisi Sika for the moon so you. Munina Mumia and Sassy, yes, school, yes, schools. A Christopher Mumia and Sassy, yes, schools. Near Manning Cosa schools. Necessary come here, say, baby, out of Banby Ruby. Even private schools. Easy, sir. Even private school, you find easy, sir. And you might cost an Indian. Nasi, you knew your mentam suya croncron, and Quabe boy pa. Yakuma near where you are not a smooth ready. Yet they are not in a smooth ready. Into Beko, so for be a master or can of coreno. Just a nipper open down command car. They hate it. They hate the truth. They don't like it. Nti see the money in no one must obey a day. One must obey a day. One ma, a dear BC. Kruma freedom. Ghana they come myself the corner on your baby. Or Banu be anything a baby, then you Juma ye 2 car coba 1 farm. 1 farm or back as I'll cry. When you remember who soon she be a fall in love, no one listen. A man be crab put me come almost to the binum Jimmy crab me to him in Tiasse. Oh, she a bema now, will be 2 in the Chisia. We can in Baba no fear. So for Papa, when about fear. Dear Kruma, ye Nipanibino, what you want to say? Nina say, I didn't know the Babani Quadu. Nina say, Beman about the other cans of Peresumiba. Yenny a man acquire Las Vegas, or to be cocoa. Oh, how to say? Age, you know, when you're 20, 21, 22, I wouldn't near some. Or a teenager, and I was a mammy will be. No one yet level, no dear one, no way. 21 Croman Wabaka Club. When you hit 21, I would make a club, BBI fine. The same as over to me, so called Las Vegas, I call it on found. But Ghana, you be no better than so on Conco, what is that? One more crowd yet. And the way we ban on her. So what the neighbor do crew her teenager, a boa, when no pa, money now, ne bomb by ye. Nanyama almost a sabaya sono, and ya come. And ye easy. Nini answer ye movie. Yan sumo ready. See a sumo ready ye this runia popo, a cherish ye radia. Nka ya man be shase firim kolase ehun se weni nti se kan kola ne ya so den no mu chi fa so kra koya wunyame nim se wa ya wa famu de a whole pastor big pastor power America ko Flodala
ye de hankopo gugu nsa ne mama edi nkwase asem oye sofo wonko kan ya go ankopo ye man kola ne freedom wa bra wotumi wo so oye sofo so wantie ne meya ontumi nkogina wo won kan kira wo setete wo mane ye wo akra de bebo ne kwadu sofo wo me nyine ho ye nwure de ne mane ye a wono ne beka kire ye se ye yentete ye maye eni ti wonam saye so di suro hetete ne mano se ne mane nye ya na onkola na ya de na papa na tia wo mo a ya bam ni fie e de hankofa begu ne nsa sofo na wo asoreba sofo ni aye ne sa na wo asoreba eni ti me semi nua no Kristofo empempenso ayedru no ye ntiase manipa o ye tiase mawurade so ubenya asumdue asumawurade a e wo so tete wo ba ne ye wudi nyamisuro wodo sepane enye so be trouble wo mo ko muso mkute nyamisum enye yize sa o enye yize sa enye yize sa ye ne boni da so di akon ye nsi anu nkoduru moja no nye komo ekukurushi asie nko a now children are so sensitive ukasa kira wunya ne kasa kira no bofu ukasa kira oba yi na no bofu wan kasa ye wo ya ade otum sa ade we ye pani from ocean wa chiri timi sa ade we nko wiye ma won ka ho asem na no bofu enegesi bebre yetumfo na mbofu boy si bebre o ya de wutunifo na no bofu obi ase wa pa futuo obi ase wa mpa futuo ene ye gyayi mu ye gyayi obi agyenja no na obi anam tie ne futufo na obi anam tie di chinchina de ko wura ya wade ni man koyie ndu se danger ba na wo catch the youth maya ene mrantie se hia was ye ada na okasasa amma kuma na sisi wo mu pa futu o mu ni da o eno kra wo bekum no ebia na ne mame ne papa kra wu ebia na brabo ne nkoyie no abre no ho sesa nya komo o man pen ni pepa obetro ni mo betro gu ho no nya komo wo de ne ba practical sana gini so wo de pen ni pepa man so won kra wo betro from A to Z wo kan so tum se make sense pa. But what did it to practical life for so? What was I doing this? Only what? So what you say? Miss Semini and Christopher and Pempenso Yedruno. See, I need careful. Who does a Ubabit my water one more free namin? Uba, Ubit my water one more free namin. I saw a day, Ubit me the water one more free namimo. You obey your own one, you will be free namin. Because ubu be fu nkola ne betima ye wade abufu so nyetere ne ade ubetima ye wade ama ubufu ama honkokra dwane da ubetima ye wade ama wagino no ama samaba. They were so sensitive. So what you say Jimmy sra wofo oba no ukum monka mo adwene mum na mompija mmofra no na mumrezi wo mfanya misuru mumura wo mo na sabo keka moni manya mesompa na mo akoma wo chiri a ene di wunyame wo mamu se yedi ya no fafa ene be wo awurade na yakoma firi na nko chiri dia ene awurade wo mamu da misra wofo. You see, I didn't know Isika, Obeko Bemeko, Obi anytime. I want you to talk up the bray. As some Jenny Fiona and Capacity to be at the ma. Because of Papa Sumna, Mammy Suman Kabe. When your Papa saw Mammy Swajaiha, Papa will fear what the enemy, Mammy will fear what the enemy. Into woman your two face because of our genuine Coben Krum, and I your money say. And your mamma, and my other call is a woman that mamma no ya you. Woman should be a dino. Woman a dear you go, mamma so. Dear girl, the bay own. Dear boy, the bay and the papa. Ye legalizing me so good to be no shit of our bay. What
What me to you on found? What me to son one found? Seriously, yes, I see for porn stars and money mature homosexuality. Yes, see, swan, yes, you the porn stars and my own mature sexuality. You worry, you will be the trace is missing you, Kunumada. So now you see a Maquayo, near Famatu, Esagro. When you remember who said you will legalize the San Bay, Esagro. If you are to tell taxes, as I did your porn star seeker. Intidia the Bessie. Edi ne besi ababa wanya nko oni obi nkode da no wanyem oba no ma me asore nsa no koyi nsa na gu amano sa no mo friend say you a cool mom. Those are the moms that they call it cool. My mom is cool. Akola be catch us say mama e cooler ne chese oboa no ma ni di bone. So what you say akola ni ntimi ntonsa no we invite ne nan fofo mo be fie ne mama e cool nti ne mama nkonkoto nsa na mra nti mama ne si wo no mo ne koto nsa na nkola na wi abro teenagers. Into Busana say my mom is cool. Yentimi yenu mufi or the amomra ifio. Me, my mom is cool. Cool na mamene yen say. Obe 4 bonnes so bitima ko to wi na mo mashi. Mushi fi haya dia memfa ho. Muntu ka na ya ne ha me na mo be yen fi haya dia memfa ho. No wakoto aba nti they call it nti sa kola bi be ka say. Ni pass be si ne mama ye cool dia. Na che so 4 bonnes so mo mudi bonne. Ya beka se we ni mama no one yo we abuse pa na chese wo na wo kan boni ani wo mpene mo ni boni ti wo no be ye bad. When they say you are cool to say tresa wo tumi koto oh mama phone be they do it teenagers if in school ba o me gu fie no mfrefre na fofo na mama no because akola ne kwa ye nton sa ne ma no ni age no wo choro ma ne mama no koto ton sa ne no de abra mu o so mo be no ni fie ha ya dia. They do it. No money abra no money no. And as I say, legalizing we fence near the we no. Ya the brownies man ma okoto abeka so di cake brownie. What daisy no to. And as I say, legalize. Say say nya fe na ma me no di we ba be brownies amane ma. They say legalize near the mo no modi. Until they call those mom that they were cool. Minye cool sa. Minye cool sa man say. Until we are opia wonte ne nia yesan odi ne hudi kata ne tiri so a onu obi ani esa uhia no no ayese yeah yes ma'am. Yeah, I'll be right back. Yeah, we won't be long. Yeah, to one neighborhood ho abrofo no so nyehu Saudi adi we yakata uti no ni ko sign na on ho mbe free police ntubo nsa nkola na ese onam ho din na de na hye no so ne kukuruku ne pants no watwetwe abafom ti situ hye mukura wuni edi ya se ya so no mu di twitwu di kum nti wo mu hu se nkola na ba no ma yesa pa ubo nsa na mamefo ne free police wo mu di hudi ne kata wo mu ti se ya esa boni aba wo mu ti me kame chiro nti eduru no bi na me nto atade ahudi no wom emfa mo memma because na be scary kura I scary what days in no imagine nyina ye ne kesene ese de wo ye ne good wo bo so waye tintintinti waye sei waye style bi no won nam ho uti mu se kwaku pa ya prampani me de to me wofa ne nia tipa na no de waye no akola na say o chichi anu ukun so mo shiwi ne sa no bonya bibi no man agene no and think it different o magene no nyina yo mo de nti they think say we are singing yo mo dia nti wona mo no affect you na obetimi fact you no call ride keke just to kill people and come home just to kill ding no abafie. What is going on? Ne maya ni biso jamai enya komo me so mo hiti 70 80 90 wa enya komo haba kasi ya ko pompi jamai wo baby ne dia ba wo no sepane wo mu kwasi asmo mu di ni wo mu odi eye jamai o eye yire wo mo sa wo mu hwe
umushi to be the boy nechisa obeko adwuma obey wo mafie weekend the best no ekuya na wo was mama I'm fine I'm okay here we were kojo fie yeah I'm in Michael's house hey do that so Michael I'm bibia family okay wa no wo hye Monday no sakwa adwuma o mafie mpo enti wo tra na ka chensa akola na odi nachi no enima nkoyie enya de obetia ne wo Facebook ni sa wo bana ware wo hyekawa nima wo moye no ni nyina ne se ye gya urade ye yakoma o me tankan woni bi Matthew chapter 50 verse 8 also omayi de won anofafa ne dimini na wona koma de atwe afri me ho ko chiri ye de anofafa ne de urade ni yakoma atwe afri urade ho ko chiri because ye de anofafa ko di ni de won pe no ne ye san ye wono so wo domia di mashade so sa wo domia di mashade so ye di anofafa be kwa so de se de na omo kwa so ya ko via de interview wo mu ya omo ko e wo ko fie akochi sa apetashi akoyam apetashi hu moko anwo makwa ko winsa ya pon sorry ye ko winsa file wa no nti ye di anu se yo ne di urade ni ye shirawo asafo urade ye do urade wo ye kese wo ye kese wona wonim ni wachi obi ni ho o kuntunkurunku no o sajefo no o siade yo no ade nyina sutumfo no urade wona wo hyegina wona wotimi pipe kokom ma Israel fo famu urade menya wudenie urade menka usenie ye frise ye wo me esori mi hu sate abetofo da urade me da wase ye be boni nyina chi urade wampaya sase mamma mewuram Eradi minya udenie oni ye do sene asenia no so na o say it is finished eradi minti oni ye ka umpre ye minti abna ni ye bo wadaja minti oni ye yi uturu ho wadaja so se biwa so obi ahwe bi eradi ka ware be podo so minti ona na asenia na da kon eradi wo de kwa na me boni ye wewa e fam bram udu show 7 times before you get there eradi minya udeni Jesus minya udeni eradi me do ye me de manu fafa ne be yi wa ye me kamfu peja udi o de wayama me ne so wo boa o kan say kwa wo be ke kansem wo nyina wie de urade se wo mpe no eno no obeye nti wo se ye de yanui ene dini ni bati yakoma de a chiefri no ho ko chiri wo be senya memra ne fri so be sifo uko shedi wo ye pa o tie so dem o bu potodwe no o si nya na Yesu mra no mfa ni hye chiri no enya komo enya sam ketwa enya komo wasesa obi de na hye na komo ma chechele ne esia boni ena hye na adwene mu ma ni nua ye no boni obese chele ni mu aka na onka na hye ni mu na wa honhono wonu so se dio ni bufu ni nia no bi di atemum fo nti mi pese mbu befu nti maka no kora kire wo se ye ade no wakoka nko wonu so nka no kora na de ne ti se wonka wo na wo de wa hye ni mu na mbu afu na wo de te wo ye de ya nu ne defa urade di wo so won pene no an ye yakoma na chefri urade ho kwa chiri Niti ye manu so do man no ne kama mi daddy. But a dropa oni bi onfa nkoku. E dru so wo take decision na de opetiem na ho na be hu ba no ni suban ne ya wo de to. E ho na be hu sese wo nchele kura wo niema bi nti asem bi nti. Nkoyi. Na me de misre bi niam. This is not the time I be you look wo. Because no one knows the day or the hour. We are living in the last days. You need time. We are preparing ourselves. We are preparing ourselves. And kasekuma yentia banti di obani bayano wanye tiano ni fankutu. Di oyeno tiano ni fankutu.
Enyidi mumu nse wo man mo na de omu ye ni nyina nkoye. Eniema wo mo hihye de ba ye man so no enkoye. Ukura pona wo ti fie no da ben na wo de wo ba 5 years wo je fie man for 1 week. So we go vacation 5 years kid nko antene fie. Wo beba ne ja to fie. How can 5 years old can handle the house? Sane ya America. It is said the other 5-year-old that she feel. So no quant now. Not like to be microwave ni they say oven ni be sisi so. Oba banadi and see with you. Yes, sent tiambo frana manimu. Let's miss no many lady needing come. Also okozu. Okozu na kolai ah. Walk climb baby a walk on almost friend now. I'm way on my ass and near or moyimu. Or say a colana fro and they say abubana ko baby would do to betum. Mammy no swing in any. And would Dimmy can go Peter Pan say, don't go there. Don't go there, you will die. Oh my goodness. Don't go there, Nakolanisu. If your mammy no knows, don't you dare talk to my daughter like that. Akolani Kota, dear Numana. Get it to me, Kaku, Mr. Lady, and Numasan. What's the mammy no Waku Peter the Bandit? No, because don't go there. Do you want to die? Jesus, don't go there, come on. What Peter no catch, don't you dare go there. Do you want to hurt yourself? If your mommy don't know, so don't you dare talk to my daughter like that. No, so ubani ko una mas muno. Dia o catch me no. Ujina no muno ubani baby a wadru. Mako Peter kolande ba no o catch me say that's how they do. What's here shene no hu de onye. What's the ambassador say will be na kolani jina another minute nkokoto ade ni. That's how they raise children here. Nti teacher for no nkasa open it check. Because mama no dey let ten ba kwam ye yinadi. No mo so ayo ma je se sadia ne mo so mo ma ne ye be boa no ama mo ma na pro. Ne nkolani pro. Nye komo me jina ho a me nti ase ye hye ma no aboshaboni bia wa yanim guase ma na wofu me se enne na esa SF wo de hye wo ba no saa no wonyimi sa wonya ho didi mu a okọ aware a wonti wo se de wantete wo ba no yenti ni kunu beba be di na tema ma bi aka wo we wo ba no hwe suban akola ndi ba ne nkoyi a be ma no be ye wo ba no ami bi aka mo amene ne papa no ofio wodi kan ware na wie u je na nyeye nti hyase na ma wo mangu no kore de bia me bo me sekwanya mchedi wa ya de wo nso first no mitimi su yirade afei no me hu se me papa tete me se papa net me se kame wo fo wa bra me hu me ma papa kame wo because we be ehia no to a open me papa ye straight me se kadie ne kwa kame hu no nka wo ba nka me twitwa die na na ma ya nwa no kame hu se di sisi fie so papa no na me ma me ni ho me ma me ntete me ho me ma me ntete me papa na tete ni se me no aduane na me papa na chem se di se no aduane won na chem se isisi niema isisi fie papa ni jina ho te se wo ba wo tete me te se di wo ba tete ba na me fi se wo ye me kasa cross ye en kasa sala nkogume ni mase uko bedem ko kasa se ni kasa nantie kora me papa kire me se ni si nantie wo fra me na me ba wo se die no ba jojo sa no wo bo nantie obaya e wo se to abasa yen kire yen se mu ye wo nantie jojo me papa kire me ni nyina me kame kire me kasa na me bo me no se flo e mo hene kasa sa baya me metiti ayi e de se maya no masese no me metiti bi wo fi mi fi ha kasa sa baya no kasa sa wan go duane bi wo be didi nkuku guo kan nkuku pra won e won neat and san what na
all these things. He trained me, papa. Who seen your man? Hatano ko ya dia na de ni koma bechrawo. Say ni senior wasum panyan. No sorry. What man could did nam fufuachi? Straightforward. No catch our deal with men yet. Guessy, yes, a concert, a man for concert. Who hear the concert? Who free him the concert is and move at 6 o'clock. Went to school, see who the papa you had, you know, until no among concert was Debbie. Sending you know to tell me because we did a mumma mekoya, and come over 4 coming home in Manacora papa. Come in, Jimmy man, go for me under rough. Because you know, be a shame and open. Papa Penny Mukran or poor mother one and 2. Not your wound, that we are my papa meant to mamma me. So be papa, you know, said the Baya, name Cossati Bian. And so, ne, what it was setting in Akasasa. He raised me, papa. I feel better me, me dear walker, with fufu. Me papa's who yamfa fufu didn't they wouldn't. Or did fufu 3 times a day. Me to me free school break time, my be fufu, my be dear walker, my papa. Break time, them the America, young more than any sea. Me be woman papa fufu, and we are there. Me jina hold me dear walker, me to pam. Me wo fufu ni mani wienam sako school. And you really be wo fufu. Nye kono. Wo afende me wo se papa no se what to me. What to make me pese me wo abaya no ho fe no wajimi. Ade ya wo wiase. Oka. Wo se abaya no ho fe pa na so wajimi. Ade ya wo wiase pa no. Nso memu. And then the man so fast was a papa that's what I say. Mr. Come the never better. Come and find free Ghana and never better. No, sorry, I want to mean yes, shake over 1 answer so much. Me. O training me, papa. Mr. What when you're 100 years, O be and was say, a colleague or bro, no say, so I won't know near the tea, near then who ye. O say a colleague or bread, nam say I'm so papa you should let walk out brutally. O papa nshira na yi wo free Ghana do odura bruchi. Papa no share no pa. Me papa no wo yi no so me na na madane me na me ye ni bibia. He trained me and no one could train oba. One one ko kasa kira oba. Wa fra oba kora ne kasa na me mama akọ. Akọ sisi di wuti kasa kira kola de nem kola de en kasa. Papa ne step up. Ama ne ba ne nyansa no. Na mama ne tie akire. E kasa ni kunsa de no kasa kira ne ba ne sa. Papa na kasa wie no friend ba papa de memfi no. Sister, the ode bebe fie no be ya mombo. So one ma papa ne kwan. No one ne ne den. No one onyan kola ne kasa kira. The ode bebe fie no be ya mombo. Ebe yo sisi ni. So ne na wo so no obeba bebo. Obe fra so wo ye bayifo. Obe gina woni ma papa wasum aba obaye. That's what they do. Embrasso say you trini ye ma. Last na boy bi ka tell me, o say sorry bi wo me ha. Na da ko de mbeko. O so omo ya abrofo. O mu dura sorry dem o mu nshapanso, o mu seketisi fom. O so de mbeko akota de. O boni duku, broniu. O boni duku ne seketisi fom. Sorry for no parents no, they treat the children like they were in Africa. Nam so wo was me so nyese yese o se da ko me no be kwa visit church kro am what ade am wo se say you abrofo bi wo ha wo mo do Bible principle na tete wo mo ma nam se sa wo se me kam kire wo nye kom yen so ye di yentete ba ye fra wo ma buchire ba nti wo be hia ba wo fefefe wo bi na no a jai enye Ube shia no fefefe wale no nefa ne kofi ko hade so we marriage material eduane ko ni mu no because wo ya de a wo tie no cross wo so man tie no nti e no sa ne sa wo he no sa o mo so ne pa wale a wale ntentem
o ma dwi nyina ne sa ware ne yempam utimi ne be ma ne da no ano no ehun practicals no musua which is no an ye de bra o mu school ama porn stars abekire o mu sexuality nti wonyanya saade ni wi a de aka nyina ye bogus o mfa hwe ho eno ano no wawie o pass test ni ye jeja ye man kasa kire ene se ye tie ye ba enkum nipa o enkum nipa dia me friend abuse any papa won ne ba wo fi no repo akola no that's what I call it abuse dia me friend abuse ne papa wo ye drugs mami wo ye drugs no mpetehyi e bro ne mate se ni tim ni fie e prepare wo mo o ye itimi bo akola te se kromfo ne nim nyina ho no ye kana she basement 1 week ne ma akola na duane wo mo ne fra wo mo abuse enyu nyame asem so no wogina that one na me friend abuse yedi yensa hihye nkola no emma wo mu drugs wo mu na me frɛ wo mu abuse which is you will be no sa wo you will be no sa wo mutimi loko nkola no wo basement the whole week ni emma kola no duane no wo mpia wonten no wo hu awia no hyefom obetimi kidnap ne ba akola to fies no wo repu no that one yesum from rabonten na ya abuse and you say wo bedin samfo no aka chensa di we menye akola bi o ka kire ne mama ne papa wa Texas wasi ya nto ayi and say kai ko mo friend say kai ya utia so na agi puru ne toji puru wasi si ya nto ka na ma na obehifie ya ne mama ne papa nto ka na ma na o mbe feed ma beba na otwa to fie no mo hye o mo so unsa akola no na djuma bi antimi nto saka no na djuma be no ye no mo nkoto saka no ma no wonu so commande wo mo say if they didn't buy that car Mary ni na me dintro Texas was this yam to saka na ma no me feed ma beba no ma hye no so what you say that's what they were doing and kofu bi abuse nkola wo fie wo mo no wo mo de da 12 years ye drugging nkola no ye wo mo drugs papa ni shiwi ni cocaine wa daisy wo fie ma me ni kunu nyina ye drugs na wo mo abuse nkola no sa nkola no ni hiya se yenyi wo mo mpie nyedi wo kasa kire ne ba wo kasa kire teenager no wo pake ne niam afifie wo no ba na kasa no osene ma me na nkasa ne yi no wafafo no ofre no damfo mo wo he fa me ba mo ho I will go rent apartments Monday. I can't leave my mom and dad anymore. Seriously, they were abusing me. Ni nyina ne se ma me na kone dem woni na kodi nkomu bi e wo mpetie ma me ne ma ne freedom o de ne mpane be fie ma me ne se no papa ne se no wontie nti wo pake ne ne matu afifio wo koso na wie ye ne be wie ma me ne papa ne so so wo ko na anyi yi a nti wo be hia no na ne ba ne bonebo afi wo ko adwuma enam se wo nisi ka ne nso no wasa akobokro no nti se ne kro no nti adwuma no ko pa adwuma papa ye mfa no nti wonenam no wogigi nuane edi na ne ma ne teta ne ma me no nso bu ofu nti wo hwe ne ba ne ma no na nkola ne teta ne ho na ne ma nkoyi so what you say nti nkola no wo titi wo mu anyhow si ya mfa yakoma na ye di ano ye di fefa urade ho no si ya nche yakoma na ife wa akudru chirichiri no amme urade ni ne nantena yie ni ya ntete ye meya me kame kire wo first no ifie Ghana utumi wo bi de ne ma me kasa wo so wo bo ne ma me ade ba ko ma me pe zongofo asam no wono wana akobo ma me wo jina wo ma me nim no kra wo ne kasa na wo kan no waka no obi fe chire ho ba be papa wasum etitia wo jina wo na wo ma me kan no waka no sa zongoni boy ne fe chire ho no ma be boa ma wo kra wo be jina yie nso ne iti Christopher nkola timi jina ne ma me nim di na tem firi so be si fom e bo ne ba yie kaka nsem gu ne so we are not fan of one on found one I'll be 24 nti ye gym nti se say no obi a trefutuo obi a so mpefutuo obi a so wontie ye mpanimfo se ye ntie awurade ye ma no so so muntie ye eni ye nyina ye tu abom ye kwa awurade animu a ye kokeka ye nimma no but yakoma atwe free ne nchen ko
Your dressing, crash, let's say you fereno, you muno. Because was so on Pessa, ye young Cataya, whom seniors ye home, and ye decocent, ye tinnis watching. One casanti, you will wrestle them on water so no hand woos. Na your man so shaving no more be DTI. Inquire. Unless I will for you, remember your near by your honswa. Near so your money near to a much or more, and near beer. And then whom be who says abuse. No when you do baby or back kite to say them tear me come mistake when I'm chin. So I am a bonnet so I can make come fancy you. Cause I said, Mamma, intimate janto. Some mistake when I'm tear me bonnet. Come back to my cameraman saying that. So what the me fuck one bonnet be so. Come back catch now, say, me son, say the same, and papa the hear me. So training me power. O frau no fiti kuti eba o se ade no o nse mu ayi jodi sa o ba de wona ma to abasa o kasa na bo he o se ye moye hwene ne me nkasa o ewuraba ye moye hwene ene me nkasa kasa ti so bi ya tete ne fie tu bi wono na kasa wono woni trimu da ni asem kura ye ni trimu da wona ni so ushia ma me akodi trimu da ni trimu da kura mu no so kura me kai mrebi obi hata ni ko obi bebi amama hu kro no bo obi hata ni ko obi o yakwa kurase obi hata unse first wo munka hata ko obi na eya asem mo beba mu edwada nso ma wo mfa nko odwum na wo de ade ase ho no wa hata ko obi ene gu ayi ho kama ye ye miensa ene yeko samini no kra wo no ese wo ye prophetess di na mitimi ye no. So what you say? Ye kono mo ye no yi kubi no. We hwa no so ko yi ba kobra. O ko yes why ade. O ko yi na. Ma me so e o so ko yi kubi bi. O so kude o so ko chi kubi ni ba. Afi na aka me ehunti. Me twa me ni o meche. O so ko yi odi na so meche. Ha, ko chi ni o. Ko yi me ko yi ya che me. Me ko yi an che me. Fi mu di be du fi. Si nyina o se we wa wo ne ba we a wo ne ba obi ama me ni ho ye ne papa neti omumu bi ni wo omutimi ne me papa tena ka me nko a ye bae na me nia no e de say Deborah no say papa ya nya ko obi o ya konya ko obi na de ya konya ko obi nti ye nkwan a mienu mienu na me di ba ko bi sha ayi ade say adaka me di ne ya na mo na se me so aye e de se audio di abre me wo boss edi nam se wo so ye ja sade o boss edi no sade me di pa no ba me pesa edi ntimi mo e wa no se ha oni wo kuyi sa ayi wa nje wa nkan wo ntima nko yi no su nam se papa me de na me kuyi ko mo ya che me wo me so na me so wo mu nyina me na me so papa ko mo ya che no si mo ya de fa de ne bra o so fa de ne bra mo afin ma ba mabu se me papa bo ma ba so mo tuma ko wia ko bi na me dabi na ye rofia thank you e rofia o mo tuma ko fa rofia na me de mentuma mfa bi na me papa bo ma ba so ma ya de na se me de ma nya de fi ma ye mbo papa won se ka me kwakofa na me kwakofa no no mechi mi ntia to entin mentuma mfa no so de nya hwe obedibi enye hwe obedibi fi de se papa yi prepare ne ho okuchaba eburade kuchaba de to na de sign if you no so you abontin pono papa ko kan abontin pono itu o kan credo simba o be fa hin wo hwe dwane san me papa so ye fit wo so no betum dika no betum dika e ho an ofre mi ni apani o bai moya de onu sidro ni me onu ntia nsa no wada montra se me mam tia no moya de ewrafie se ye betumi di mu prensa moya de ofre ba ko no so ka ho mo bra waya de omubu wura de mo ka pono no tum ewura de nyankopon wo buru wo musa akromfo wo bu wo mu ankasa wo si ewura de and they say what's the day me mami akosie se wa meremi o se ma wo akromfo minim kwanyam che se bra ma pe nyina ma wo akromfo ofia na minim
from keke na memfa. Me twam say. Because papa na mu o mo no jono. Antrenie na me wo ba no se wo. Una nsa eno so kra meji asumbo. No si fi ne kure. Me nya madwe se me betete akromfo ofia. Maya kama say na fe that mo be kwa ware no modane akromfo. Me nya madwe na mamu nya bi so da. Me kame chiro me si firi ho. Me so bucket ko nsuo na usika firi to memfa o. Memfa da. Me suro ehunu no buwura me. Sakiye bai no krokro mo no manya o mo hwedi na kama hu se ne sese ne chese krono no mfa so so. Eninti me hu krono bo wa de da ha memfa ho mempempo. Makosku nkro na me hu so obi wo to aduane na makoshe myself. When the man is kabebrebe ya onu de oto we na mabo suspects. So what you say nso ne ye hye manu funu mo kodi bone. Wo bo restore na akola na by mistake we yi bibi no maame no di refi no nkasa. Wonim se wutre ni kromfo. O baba ye kromfo pa. Wa mani sika fa koma ni pass mesi no. Etru bia mitimi sa ni sika ma wo ne. Ni sika na me dia ma no me se fa koma asumesi. Kwense kura kaso ahwe no wanyibi. Yes. Se kwense kura di ekira fa ni nyina gu so fa koma ni pakro. Hwe yi no wan temte kwense ba kokora. Me ka chro. Sa me de $100 a month se ko yi koma ni pass mesi na kwense ka ho a me ki sure se kwense na yesesa ka ho no se saka ho fa gu so fa koma ni pakro enyi kwense ni mfiri so. Yi mu se ni yetete e man. You must say near to tea a mansa. One of the num grocery store, we are deep in any cosui, or the Pia Bontia one cassa. A chest who is equal for. So what you say? The only shackle and us in the neck, and then they didn't even you know. And no, and they didn't even need to go. Penny more, why into no bunny crono, why you crom for? We are dear papa, and then I dare say, no cook or in sika. Papa ni just sika so mesi no de to wono wotimi bokro no de hye ne ma nso wa bokro no mu fia afi de wo de bi wura wadiem e meme bebre kro no ye ntie wo mu nkola bre mu nti wo bo mo yire no kro no ye bokro no ye de enyini won tete apofra wo fi e kro ma no ye de card ne nam nso niam bi timitimi saka cash nam de gu a ma soma me se koko siesi mi studio me ba ne sika na so da obi ampe obi amfa ma try an work mitimi change sika cause so bia wani hunu nti na wonfa mitimi se sika na me gu a ne gugua ebe gua ko pim se me amese samade me soma wo so wo dem ha bibia wa ha nso sika na obi hu obi twam wonfa yimu bebre ye man ntesa ye sha sie ntete ye man me yakoma entwemfre urade wo ya no fafa na yedidi urade achi no ye nkoso mfa sa anu fafa na yedidi urade yakoma enso entwembe no ne yenye di ope ne yetuma tete ye man nyesa ye ntumi nkola no so mu kire nim kan wo kire nim kan tu frifio ne kobo wakopata ne tenem so wo under your parents roof dear they have every right so we boni o motian. So what you say? Mumu bebre mo nyinyini ontumi ntene ne nsasa wo bo ba wo cho tena se no tufu fa futu won taw so wo ye bibia pani yehu akira de mpani for fuck light they can see baby a wo keka kono wo mutumi hu de be kokko wiu enti se pani mu no chi wo tena se kwadwo no ka chiro sit down here. The man was so weird and found Kuye nti stop. And my boof, Nina support. Oh, you because a new common says will be too be baffled. And this first no bit me, she will be ban what channel no telephone say you wouldn't be sa. And this all got to woman too full, papa too far. Far bone to man, see. Hey, could you come here? Let me talk to you. You know that guy that you go out with, I don't like. Mom, can you stop? Then you start yelling at your mom.
She's helping you, but you don't see it. Allow yourself so your mom can handle you very good because you don't know anything. You always say you know your rights. Do you ever know your left too? You only know your rights, but you don't know your lefts. That's why you're under your parents' roof. So obey them. Listen to your father and mother. Stop yelling at them. Stop slamming the door in front of your mother. The Bible says, obey your mother and father. That's why most of you are dying very young. Because you don't listen. You disrespect your parents. And the same thing when you go out, you disrespect people. You don't listen. You think you're in London. You think you're in America. You think you're in Australia, Italy, Germany. You think you're done. Me say one day, me chow tickets. Hey, I see you go Disney World. When you ever also know in Kotoka International Airport. Me nada. Se me point. Me see you go vacation. You do go rap plane, me make you see plane betu anajo. Ye go vacation when you ever also know in Kotoka. Man jo hu niema nyina. Next time we will be. She can see those friends, they are not helping you. They were gangsters. So stay away from those gangsters. Otherwise, you will be in jail. And you think they hate you, they don't like you. So when you open the door, you slam in front of their face. Bam! You yell at your mother. You tell her to not come to your room. Oh, yeah. Nipa nimdi eba no so a nka obetie futu nka obetie omu bebrebrechi wo motepa otio wa sheda wo didi na tam nko an wo yiwa no wo kan sem papa no seminti twi but when you insult them they can hear. You know, when we speak to you, you know everything that goes down in the house, you know everything. When mom and dad are talking, you guys know, you hear, you understand. But you pretend you don't understand chi. You always pretend. Me back it way. Or yeah, dear kind of mom, I can hear you. Or yeah, they did not temper say, oh mom, you stop. Hey, Vince, I don't know what me do at the Mosia. You say this. That means insult. Come on, mom. I can hear you. Sir, and the next time me can't sing be there, you can hear that one also. Because when you freedom, our for ye fight ya come and near radiation. Ni tear ready. Ni yen kata ya hun see. Ye hun too much and go ye. A man dressing, they say they are just repenting peteku, sister queer. At the age of 40, who she jadi akomawe. Wa wari shekawa, who she just a when they Bible said you have a banana called on one another. Only member don't know mother. Who is our boy the mind? Who be no madam panasu, but who boy the mind? Who dress into who boy the mind? Who yes, so could dress on the money to Ishira was one man sasso. Yamibena who shred the sun. Yamibena could do good for one. What's the water to the sun? Yamibea catch them. And to one of man who is here. Baba kupeno and a man crocrona. Oh, so any tears obey way back up as all crocrona and Jimmy. Sabri will be tear what the benti papa and the mamma and cassa. Are they our tea and the banana, but tear the ban. Me rather not tear Palandesa. And into one any kunayaka because of so what tea and the ban. Dear, say so, let no. There's our hair. Money you be you do poor. What little they need. So ni mama men can't tell. So woman diani you be you do poor. What little no and ye. Inti shall see it little no bofrano dan. And yes, I will be shit. What if you own yare? Only no one need them must see secret with him. And diani with him no. So be no be our so power yako.
Oka catch us say we so warrior wo na wodi ku. Ni buofu. Uzu wudi mhweye, udi adanse se woni mhweye. Oya ade so na oka nanim wo kire no kasa se ye ni se me kasa ye ni se o se ye ya na otiatia me. Nti se ye nye mo de. Wo ko ware so ama be ma na be di ma me ne papa na tem enne ye me ya no. Boysi o ko ware no ama na be je kasa na me fi se di wanim tie sa na usu ba tie sa wonya correct. Obedi na tem ne se wo kra ade na che sabo France oni osose obedi watama me e ho ne ha me no e ho ne ha me no yentiti e mano abusuafo anya sa wo mu nti ye nkonje bebo ye yo koso di akwala ne be ye no wa wi aba wo nsafiri no uni ni nyase nsimo be kanu ne di obeye no wa wi aba pepa unsa sei se no wapo ne bra kora ma wonko no wako fa ne ho bufuo no nyame so no wanya ba sabri di etinetine no wate ansa na asai enam fufuo be no monam afutu be na sa nam fufuo no de ma wo ma sa wo bani ni obi nam no ntu ne fo papa e wo so stop on behavior no so wo bani yi ne di chere nipa ne ntu ne fo papa nti wo se sa relationship no breaking because you woni nipa ne mu enu bi no de ma wo ba no so what you say chawa how kase deliver enya code kakra me chawa me so ye ma no ye see the porn stars e ba school ma me kire o ma de enti sa won chase mfa nya me suru ntete wo ma na chase sa won chase nkire wo who Jesus Christ is a chase do it now she started today now one kasa so wo do wan no fafa ne di awade chi na wakoma ni awade wa wo soso e de chase na wo wifo no won ma wo se de John 10:10 me kan wo so wifo ma agese wo be wia na wo kum na wo sell wo wifo na wo chebe wo fi ho wo ma me ye bibi papa bi aba o me kire wo di won kwambam wo be wia no wo kum na wo sell wo be use wo ma na ma wo nya wafu wo nya me adom na se san wo be ye wo be ya dia ma wo ma na sori wo be bowura mofra no asonye tiawo ama wa react no wo firi adom na se san wo be yi keke wo be use wo ba na yi wo firi adom na se keke that's it eni nti no na enti chase ne fa trosem no isi ne kwan wase se wo firi wo mofra se wo trosem be wo nyansa ye de kom kwanje mu enti mane firi ne mofra se wo trosem no na mane hu nyansa amane hu se ni isi di ye gya ne ye nani ya no mu fi se wo ma me no papa wo fie nko a se nkola iti ase akomu kusku nkomu bi du mu teachers suni ko mbe respect elders nka bofra o egodi ne papa se so achi so wode ne kwotwempra nka brantie egodi ne ma me se so achi so wode ne kwotwempra di weta no wonani no ni nyina aka ho so we are brantie at the age of 20 now go date 40 years woman 40 years woman just would the weta no wonani nti won kwaso e ware wasasi so 80 years girl now go di papa wo 50 years achi e kire se wonni wagya no wonani wo kohwe wagya danger so nti won kwaso e nya de be ware wasasi so e nya de be ware they call it sugar daddy e nya de be ware wasasi so wo be ye mobo they call it sugar mommy boys here no jira no boje say at the age of 20 ni mama no di na chi no 45 years no jira no boje say no di mama na chi sikanti u kwasha u wi na na we are dead meat because we ni waja no wonani enti won konso enya de ebe ware wasasi so na mani bi so ye ye ho small boys ye sorry so ye ti asori dem o ye ye ho small wakwa ware na nye ye nko ntena sidi no won chakedi ni si ya ama
one no wo just o town no yi na ho ntade ni kwasa ma me hye no wo hye mo sha de akopia Sunday so mo age mo ni so na shadow ni nyina ne se wo pe boys ni yi adeja so dia kire nkola yi nti bede na buo na bam obede bu san wo ko fa firi wanye hu adeja so wi nti wo ko fa buo na firi hin wo de aba henne boys nkitinkiti ne didi mami fu yachi 40-45 nkola nketwa na ni bi deda ni ye wo yi ne hu ku Facebook nyina ye nkola nketwa ntia o boys teenagers 20 years for intia and now we mama na wo boy na kola na yiguran ye wan hwe ni ya me se wo seso ba ne beba be fa wo ba no ene na twempana wo ka hwe ma kola na tie ye kwai ye gidie wa asase so Yesu Kristo ba o nti ye tie so de mo ye hwe yi wo so wo hye ne bufu na se o de be free asafo no o de be free ni fie ho kane ne so wo de shasi wo ni fie ho a wona be hu se jawo akaka krebi no so ya jewa anywhere ebetime yiwa firadom na so wo ba betime be yiwa firadom na se oba sana mpesa nti wan flasi antete na oba beba be yiwu yes because akola ne mpempenso bi 20 years no could date oba 45 years e kire se wan fanya misura antete no nti die de besie wan hwe be yi oba ne bibia ma bibia to afenu wonya no menasepo wukura ka pe afenu wo fira dom na se nti nchema ne nyansa no wakase mi hu yanka entwen ema ne nyansa no wakase mi hu yanka nti dia wahya se ye wo no sakra wadwen na fa wakoma nyina wadwen nyina di awurade achi na won hwe so no mmoa na won 16 wo manema na Satan can go everywhere obitima bo awura wo manemu wotra wo na anye yi a obefa obaso asori etia obemu abayem nipa boni ni bia yehu bida ye ni beba ye ho so na wote ayi TV so na abanka bagu nsa enso na nka ni yi mu ananka ope so what you say yen sha asem fa anidie esefata mawurade na ono so moa ye ni ntimi tete ye ma no anye sadia we will be in trouble tiema ye tete mu nyina wontie koso die ma papa wo se ye ne ye gya awurade no eni ye disika chi ni ye niema na ye mana to asawra na omo ye de omo pe enne kam ya ye sofo korate abrochire na ne ba ne nyanya 18 years krum ha mrenti akwala ne nya 18 years wo gas timi de mpana ba fie ei ti sofo okra na wo gas minim sofo ma bibi o kan sa na me jure twice if you wanna me na mami o ya sofo o preachi o ye bibia na ne bana sha se twempna ena wo makwan so ho mrafie na Bible be no read this ano nti e wa na me hwe me hu ye na me se metwe me ho because said me make kan kon ni de wo keka kon wa hwe ye crash a enya papa o hwe na mana se problem ti we de pam no twa no me mama na se pokora mamu na me twe me ho boko sa me ye sofo na me preachie na me chire ni paso won sakra na dwe na me base wanya 18 years ntiti mi ko twempra de mpra na bafie na me se because of se krum hanti mi nya no wanya de ope eni na me nya sofo eli jeja e man ma di nsem hu onya me kuku wo mu okun wo wie papa no kra wan spell nti ye ntene fie massive yamfo yesi wose ni nipa dodo achi nkoye bone nso ne yesi America fo nyina eye tie so e Kristo fo yenye bi London fo nyina eye tie so yenye bi Germany fo nyina eye Italy fo nyina eye Australia fo nyina eye Ghana fo nyina eye South Africa fo nyina eye tie so yenye bi yesu yenye bi ene yeye nti wo mu tumi de ba empana ba fie wo abra me ye preacher me betra se me sie adwamamo Bible si dwane adwamamo na me ba ko se adwamamo fra bonten de ba fie me si krom hanti nti me se kameko jelo me su jelo ho me nsro me nwanwa sa o manfo sro jelo abra me nsro
minsuru je baako sei mesi mekotene na enwa me ne makoje la minsuru kura me ready pa I'm so ready ntine under our roof yesore ne yebo mpa ne ho na dwamamoto atese e ho na ye maburu nyama we yani so in the name of abruchiri ye mane bru me say wo want obi be kire no wo wo dia fan breath na abruchiri ene ni go bible no se de etie obekọ adwuma mo maka chenza de wagimi kroma say ni se ni eyo enam fufuo be bad influence nti se nyame amamu a obetu saso mane nchempra fu obetu akọ ti woni beba ho so no ware wo Las Vegas na ni mo hwi eni nkatu na se me fie o pa me tie prichi jaye jamamo na me ba ko fam pana eni na beda na me wu me fie so hwa me ne ma be prichi obi na me ba ko fa asofufu ibe bre mo be mo kan kire me bo mo mai mu teenagers di omo ye wukrum ha ni me bo mo kan kire me nti sa wonkonko ne na tifi ho a nti kasa nyema we be ko so ma de wani ahe ka be ko kodem mesi kremoni ko bedem wonu wanware ne yonko kremoni ko so ye haram ebiensi Texas Mary ne frem me bo mama ne wose ge ne ko ware wose wonye papa ne se won pre bo ne nye kremoni o ye Christian won ti ase eno mo kan ya na o se afi de akire wate ase ne ba ye no frem na papa wate ase de ne bra besam papa ko ye se tuition no ne ba ne bi puna etu ten o wi o se alawa kuba ni nyina ne se wanya kum ne ba ne de eye ni nyina ne se ne ba no wanya kunu no wan ko frem kremo enti no wakunu dia eye ma Muhammad ana Jesus akatra esi yinyani edwamamo wose edwamamo kwa ni kosi bubidi wo yemu ana ye man so mo bebo edwaman ana ye ma wo mo kwan so mo mra under our roof no mo mebro edwaman no ni ye frɛ ye ho Kristofo asofo maamefo ye som na de ye konkwaje mu no hwese de yesi titi yesom wo mo som de wo mo koje mu kura wo mo so na no ma tutu ekum na ye som ne de ye konkwaje mu ye JBB mama na ye normal nti sofo te wona ne ba bro dwama wo mfa ho sofo maame te wona ne ba bro dwama wo mfa ho ni itimi de ba bedru wo mo na sese twa ka ba han wo dan no ko tenam no aburo dwama mi wi am preach ya choma wo me nsef mu moja wunya hit 20 ni 21 kura dia ma wi kura ma wo me nsase afiri mu moja wo be twempana nyema ni so afafiri me ni so wonu mpana ba na makọ woni nyina mu nsene mi fio nso ne mpana ba ne de ko asori dem o praise the Lord mama fresh of yeah hello yeah sofo yeah Christ asumdwen kan o last Sunday de me hunti nti ne free ho no mo no ena abna de say me ba bla na yi no dedication no akola no na me hwese nka next week Sunday on the 12th ena nka ye di akola no be ba na ya be dedicate no na ba no kwa de hu no say ma ya ontumi nkyere me be bia be ma no wo nti no nti mi de jam de say ja wadi ese oba no gu na so apepa ntwanchone nti eja mende mi anu mesuso no nti no wo me hampokra nti no ne and the next week is Sunday no na ye be dedication no nti no maka kire miwura nti ye the drinks ne eniema no be ba nti na esa after church no yakekan ya no kakra yo enya bone kra enya bone kra ti me boss of mama amane na enya bone kra enya nyim anti mo de mo ba akwala no de se o mo na kodi o mo bone akwala no de we innocent anti mo fa no mra na ye mfa akwala no share radensa yo
Yo, bye-bye. Yo, Niebeshia. This is what is going on in our churches. Me boy mon country. What could put the drama in on the drama in man? Ya wa kosofo akosi wu ahoso wa ko chempana wo. Ejama man wo me bless ya kola no, o me dedicate ni ma Christ. And wo musio, wo mu koye sa ni me iba ni sa descend kola no. Ni ru akwaso dem santan. Ni ajia tum. Ni a defe no. One sakrai. Many so around him. Intimate son of Hossa, owns a mimi say, Minson. Mimi we say, Menes a miniacra, be a calabula woman. Me say, Minson ho. Me says, Asa for the mint now, see him fast apple and Marani and Medicate. Mim, min si hokra. I saw that did crack me jay. Munya corrects. Yentina fa kon yetum baby a obetena bia wotumi obi na bu ne be o se baby a obetena wi atadwe bia o te ne de se be mpre bia sa wote ya ne so na wi atadwe kora ate ne de se ya na ekoso sister na koye nkrata sem wa gadrig o ba sori nam se won sakraye o ba sori nti wa konyem de penkrata asori dem o dese ya sori fokotena se yi bibi shower yi wi adori akese ya sesa nkola no he Munye, more suffer for na mojiji sanya manasono. Munye very careful. Onyami yensina chichio. Da beno fuse na kwa wona wofun. Ni apeja le bada sede na ko wura masalachi. Se limam enchira bofra no. Ha? Da bay. Nso urade ni yeye ni sei. Urade ni yeye ni sei yo. Yetiti e manu no mo pra. No mo ko fani mo funu de ba ni esa de boy wura so de mo ko didi nyame atem aka ho ko didi nyame atem mesi sister baba ko kokko nyem wo yi me ma me so wonyare akola no ye mpran ba nti otu ko me sister ba ko fi wo se woni adaje odi bi dware mpran ba so what you say me ma me so wonye Kristo ni o nso wo so woni adaje a wo de be dware mpran ba nso ne ye peja mpran ba de kujiri wrade ani jejeso obi ne be mo na tie wonye ne ho de one na wo be fo ni nyina de ko asore dem ni e ma ne hwe no musua say ye normal na sofofo no so mu ni o na me de make bia che oso ahini na ben da yesu be pi wo wiem da we beti se papai wo pi wo wiem say sometime anwo sem osofo e be sisi o tai unhu be bia de bebu wo be wo jon sei wo be ye mopo sofo mami a wo fo wo kunu so e ma ne yesa due unim die secret e koso nyina na ofo aso se monye due asori ba okofo aso due da yesu be pi wo wiem anwo sem be sisi due me nada nti ya ma bibia ye normal ya normalize Christianity ye fani urade mu no because so ye de ya no say ne di urade ni but ya koma de a chiefri no ko chiri nti obi ko tena Germany no ko chempena no wo no dese no de abowura Pentecost no de abowura at the say Baptist no de abowura SDA no de abowura at the say wesre me na nasafo no de abowura wesre asore dem ti bibia ya normal bibia ya normalize o setre bia ya yem fan de ntene ni bi namfo mum hwenkramufo soma de wo mu kogem na mo ese de wo mu ye wo niam da bei ena agye fuste na kwa nkramudem na natade da no wa shidwa edi ko gina limo machi wo mu kura ye do mu ko gina chi lo ka wa shidwa na wo ma ya fini ma kwa wo he no wa shidwa
nso we di wa hyedwa odi ko yi Yesu ahwe ho onhwe na ne kon no asofofo no mema no mba so dem omuni omuni atenka omuni nipa mami fo me sister mu video na mo nkɔhwɛ Sunday Kofi Ado mama wani na kuru bi so minim kuru ni din kan boy omo pon sori na okoye interview oba besie gina ho wa hyedwa eda ni kente ne da na ha ni nufu ni nyina gu abonten ode kwa asori da Yesu be bi wo wiem anwanwa sembesisi Jesus me da wase me shawo ni munyam ye okese so wodi nkonim obepeja mesi wona so akasa fa me mu eni munyam ne ayeyi na se ne nkanfo encounting ora Yesu de o waso de beti asemi bu ano de no wote sa aboni mu a wote asemi wonu ne ho ora Yesu konemo Jesus Christ de wonu ne ho e won sama mabobo so ya na odi ho fo Jesus Christ hu ne mobo na fa ne bo ne chan ne konemo no ntimi nyina wo gina me da wase se enne da Yesu wodi nkonim wadom nti amen.